I tau mai te miharotanga whakahirahira ki ngā uri o Tāmaki Makaurau I te rānei, neke atu I te kotahirau 50 tamariki I mahitahi me ngā tohunga toi e rua o Aotearoa nei, ki te whakaputa pūrākau Māori hou ko Manuahi te ingoa. Te kaha o te tira pūoru o Tāmaki Makaurau. Te auahatanga o te tira kanikani o Atamira. He haerenga tūmatarau. He kanikani tēnei, he kanikani ki te whakanui I te wā, ki te whakakaha te wairua o ngā tamariki, kei roto I tēnei whakāturanga. Ki te kaupapa matua kia hau ki te whakamana tangata. I tēnei tau I rāhiri ngā tira toi e rua ki ngā kura e rima o te rohe I raro I tētahi kaupapa hou ko whakapiri. It's been a really big journey. We all started in schools around 10 weeks ago, so Moss and Gabby visiting all schools every week at least twice. Ki te whakaako I ngā tamariki, ki te mau tonu ki ngā tikanga, I waihotia mai e o tātou tūpuna. Mo te nuinga o ngā ākonga ko tahirau 50, he tuatahi ki tēnei ao. Kei te titiro, tangata katoa ki a koe no reira, ai he ahua mataku engari he pai hoki. It's a good experience for us, like from little to big kids. Yeah, it's cool. What do you enjoy about it? Just bonding with the other schools. Ia waka hari mātou ki wahoka kanikani. Aha kua kotahi anake te whakakitenga, mā ngā waiata pēnei I tā Harry Potter, hi ngā kanikani o te wā rānei, he tū e kore rawa rātau e wareware. Orini Tipini Leach, Te Karere.